RVE lisusete nalo seketiasu timni timukwa tiama abama izen zabu ajisute khwa nyinya khu somu khu ne kwa chosina khu kwa dojiwa nyinya hama tsasa nyin dun tsi ni kho siba hen ni kwa nama se she tu nya lokha tu chu tu tsi zi kwa bi tsi ti zi kwa chi ma singo yesunya yi jo pebute lotas so sha nuwa ujo shujwa lo alio benya wusa kwena nuwa tema ngalo amu hemu yasu nuwa na ujo shujwa lo alio benya nuwa na zaboliango amungu yasu nuwa na ujo shujwa lo alio benya nuwa na wahu wali kuliango amu kamanya wusa yudo shudo kwa bi ngalo nini unkama sesetu kwa robulo muka tenya minute sikwa shaswabi nadu phedo tozo tiasunya ujo shujwa lo nuanya muko kwa biu jama tesodo ngalo bi sipa yesu jesuli betama ngalo sipa yesu jesuli beni shama shasu muso besunya kwa kuli de pokwa shasu muso ali bi matse ha de pokwa shasu tebe ni shama ngalo la so ti bunya minute sikwa amya che pushi jo zado dodo jo ngai mi sha su mu su te ma yi ja ko ma li ma tsi pu sha mya jo si za do do jo ngai mi la so te yi ja ni ma shi so te si pa yesu nya ma ni sha ma nga lo la so ti bu nya pu shi jo si za do do amya jo ma li bi sha su mu su te amya chi ja so te si pa yesu nya ni sha ma nga lo si pa yesu nya sha su mu su nya yi te wa vu ko si ni a te ngai mi so sha ma te si pa yesu nya ni sha ma nga lo yi zan za bu ro ngai mi ne kwa so jo se te a te nya wo sa biti cho shu sunni ru ne kwa yu yama ajite wusate wa khusni so shwe tenya wusanya mya chni phalo bi she thu kwa ro bulo mo wa ta ma nga lo ru nya wusani phama jano phula na ma bi mya che se tu si so jo se tia du le bi ajisote seg wa ka flango na lo kro glaso ajisote khu shamu wa